Paujedi Imphal Oiba Marui Bau Kharab de Taujari Pension Book bandan Louba Officer Amadagi Lupa Lakh Yankimari Lishing Nipugamanga Pare ATM card Jamaga Kungataret Passbook Jamaga Marfuhumdoi Pension Book Jamaga Kuntrasu Pare Masagi Sentoka Maral Matunga Chanadana Yamlabal Lan Tungsim Paisilaga Tambaga Mari Lainaba Ipauda Imphal Oire Ngasi Ayu Anganbadagi Namidaga Thingba Haubada Central Bureau of Investigation CBI Imphal Branch ki SP na Lusing Batim Amana Account General Imphal Senior Accountant Oiba Konjingbam Ibo Timgi Jumda Red Chatagre Thajaba Yaba Mafamdagi Pangba Pauna Hai Wangu Santangkongdagi Haujikna Imphal gi Maino Layraktat Laiba Ibo Thongi Jum Amasung Officer Red Chatabada CBI ki Timna Sanjang Sien Oina Lupa Lakh Yankimari Lishing Nipumaga Japan Kuntra Amasung Lupa Lakh Houragani Toy Lishing Marfumapan Rongi Mamal Oikadaba Sana Fare Pawasina Mathkta na Hai Thabaktagi Pothakraba employees in Pension Book bandan Loubagi Pau the Imphal Oire Thakki rate Aduda Bangondagi Tongan ba pensioner Singi ATM card Samaga Kunga Taret Passbook Samaga Marfuhumdoi Checkbook Samaga Kunga Mapan Pension Book Samaga Kuntra Pakatpa Ngmmi Haukiba Kumza Sok Lishing Adi Mangagi Agas Amadagi Sahi Asigi July Kuntra Pawagi Manunda Chendoka Chanadana Yamlaba Lupa Lakh Yankai Npa Lishing Humdra Manga Chongkul Mathoigi Sinfamdi Eikhoi Lan Tumjing Lepsilambaki Maranda Red Dadu Thakki Loinana Prevention of Corruption PC Act 1988 ki pension 1988 ki section 13 clause 2 amadi 13 clause 1 clause B ki Mathkta case ama register tawkhre ngasi ayuk pung 3 tabada Imphal West District Police ki kangbu amaga Loinana CBI ki team adu minor layraktal eba konjengbam ibo themgi jumda lakhe Imung adugi miyoi amata mapan thokhandana thamlaga makhoi mamangda thiba humbagi thabak adu chathaki thibagi humbagi thabak adu namidang athengba phawba chathaba maramna Mathkta ba akupa pau khangba ngamdre maragajida BJP gi ginsuwan haw lamba yaudana kakhre Manipur gi puari da yamna thokpa jamna tangna thokpa thoktok ama oina singhat assembly constituency gi by election da BJP gi mirep ginsuwan haw allies hawpu lamba amata songthoraktabadagi mai pakle haina lauthokre Singat SCG oina Mikhal gi fal ngasi lauthokraba matungda lakliba November 3 da pangthokadoriba by election asi sit mari khaktamak ngayawre Assembly constituency mari asida punna mirep taragani thoi lamba taunaragani haiba ngasi mirep se lauthokpagi aroiba pungpham haukraba tungda khangba ngamkhre ngasi mirep se lauthokpagi aroiba pungpham phawpada lilong Assembly constituency da mirep ani mirep se lauthokhi ngasi mirep se lauthokraba mirep sing adugi mirep sing adudi independent mirep wangmahim rasma amadi MD Abdul Jabbar Khan ne Makhoi ani na mirep se lauthokhiba adu mari leinaba returning officer na yaba pikhre by election asida mirep oina Mikhal thengnagadori basingdi wangoi asida BJP ki oinam lukhoi NPP ki khuraijim blockhen amadi INC ki salam joina lamba taunagadabane lilong asida INC ki mirep MD Azizul Haq Khan independent mirep sing Y Antas Khan amadi MD Abdul Nasir na lamba taunaragane Wangjing Tenta Assembly constituency da BJP ki mirep P Projen INC ki mirep M Hemanta amadi independent mirep sarang them manawbina lamba taunaragani Saitu Assembly constituency da ANC ki mirep lamtintang hawkep amadi BJP ki mirep ngamthang hawkep na lamba taunaragani Singhat AC ki oina di BJP ki mirep kensuwan hawgi lamba oina mirep se pisel lamba chinlun thangna mirep se lakthoki badagi mahaki lamba yaudana mai pakre ngasi nungtil gensuwan hawba lamba yaudana Mikhalda mai pakle aina saitu AC ki returning officer na lakthoki baga Loinana Mikhalda mai pakpagi certificate adu mirep masada khusin nakhi tungda ginsuwan hawa miyamna achoba thorop ama pangthopga Loinana taramna okay thanabagi pau amada Mumbai Indians na Chennai Super Kings bu wicket darada maithiba biduna table gi makok oikhre United Arab Emirates na jumbu oraga chathakiba malemgi khwaidagi lemjaningai oraba T20 cricket league tournament Indian Premier League ngasi sanaki bani phumathoi chuba Mathkta Mumbai Indians na Chennai Super Kings bu wicket darada sauna maithiba phiram laga point table ki makok oiba ngamkhre Nipumathoi chuba match asigi toss Mumbai Indians na gamduna fielding kanke Chennai Super Kings ta ana batting tawduna sanarpada over kunda batsman mapan out oiraga jamna sotana suknagi ran chama tara mari khak loba ngamkhe Chennai Super Kings ki apunba score yankhai yautringa the batsman target out oikibadagi phibam jamna soksen ki opener Rudras Gaikan run amata lorom khide aduga atopo opener Kef do places su suknagi ran amakhak lorom laga out oikhe nauna sanglakhiba Ambadi Raidu su run ani lorom laga out oikhe
टीम असिगे मंगा सुबा बेसमेंट ओइना चंगलकिबा कैप्टन एमएस धोनी ना बॉल तारागा तरुकता 6 अमा अमसोंग 4 अनि जेरगा रन तारागा तरुक लौरंबा असि टीम असिगे सिंथाबा याबा स्कोर ओइखे तारे सुबा बेसमेंट साम कुरान ना बॉल डिफुगा तरेट मयुक नबदा 6 अनि अमसोंग 4 मरी जेरगा रन जंखैनि थोइ लौरंबा असिना टीम असिगे ख्वाइदगी फजबा बैटिंग की परफॉर्मेंस ओइखे चेन्नई सुपर किंग्स की मापन सुबा बैट्समैन ठाकुर की रन तरामाथोई अमसुंग तरा सुबा बैट्समैन ताहिरा आउट ओइदना रन तरागा हुमदोई लौरंबा असिजो टीम असिगे सिंथाबा याबा स्कोरसिंग ओइखे मुंबई इंडियंस के ओपनर ईशान किशन बॉल कुंथ्रागा तरेट 6 मंगा अमसुंग 4 तरुक जेरगा आउट ओइदना रन हुमफुगा निपात लौरंबा असिना टीम असिगे ख्वाइदगी फजबा बैटिंग की परफॉर्मेंस ओइखे टीम असिगे अतोपा ओपनर क्विंटन डी कुक सु बॉल कुंथ्रागा तरेट मयुक नबदा 6 अनि अमसुंग 4 मंगा जेरगा आउट ओइदना रन 4 तरुक लौरमदुना मैच असि चाउना माइ पाखनबदा मतेंग पांखे चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलर रविंद्र जडेजाना ओवर अमदा रन 15 पीदुना टीम असिगे ख्वाइदगी फजबा बॉलर ओइखे फजदबा बॉलर ओइखे मरगसिदा इम्फाल तुरेन की इमाइ वांगना चेले बे ऑफ बंगाल द डिप्रेशन थोकिबा मरमना हौकिबा नोंग मनिनी की ममांगदगी मणिपुर द लेप्तना नोंग चुरकपना मरम ओइदुना इम्फाल तुरेन की इमाइ इचाउ थोकपा याबा थाकी मथक्ता चेले फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की कंट्रोल रूम दगी फंगबा पाउना हाय ngasi numidang pung 8 फावबदा इम्फाल तुरेन की इसिंग की इमाइ मिलीमीटर 787.750 वांगना चेले तुरेल असिगी वार्निंग लेवल ना मीटर 785.900 ने फ्लड लेवल ना 786.900 अमसुंग ख्वाइदगी वांगबा इचाउ थोकपा याबा थाकना मिलीमीटर 788.700 ने इरिल तुरेन की इमाइ खुदोंग थिनगाई ओइरे अदम ओइनमक नंबल तुरेन की इसिंग इमाइ दी वार्निंग लेवल की मथक्ता चेले अमरोमदा हौकिबा नुमित खरंदी असिदा मणिपुर द नोंग लेप्तना चुबदगे इम्फाल फाउदना चेलिबा तुरेन मरु ओइना इम्फाल तुरेन की इमाइ खुदोंग थिनगाई के थाक यौदुना मतम अमदा हेक्तमक काइबा याबगी फिबमदा लेरे मसिना मरम ओइदुना मणिपुर गवर्नमेंट के रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ना डिस्ट्रिक्ट खुदिंग की डिप्यूटी कमिश्नर सिंह द लखटपम थोकपा सेक्शन थरवांग सिंह लखनबा खनखरे लोइना इसिंग एसाउ असि इसिंग इसाउ सिंह निखाइबना सिंह खुदोंग थिबा थौदोक सिंह थोरकपदा मियामना डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन नंबर 107 नत्रगना 0385244341 द पाउ पिभिरकनबा चेरोलसिना मखाताना खंगल लकले नागालमरोमदा पोपी थाबसिंग की मथक्ता पाक्सन ऑपरेशन चथबा औरगने सीएम लाग्रिबा नवेम्बर थागी अंगनबा सरुक्तगी पोपी थारिबसिंग की मयुक्ता पाक्सन ऑपरेशन चथबा औरगनी आइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वाफम असिंग असि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की दरबार हॉल द चंदेल डिस्ट्रिक्ट की खेंजोई अमदे कांगबारोल विलेज वाटर सप्लाई स्कीम डीडी ब्लॉक बीडीओ एसडीओ की ऑफिस बैंक बिल्डिंग अमदी पुलिस आउटपोस्ट संगाबगी थौरंग मरी लेना भागना फोंदोखिबने चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखाताना हाई चुंगसिनबा लेंगाक असिना ड्रग की मयोक्ता चंगसिनदुना लाकबा वार ऑन ड्रग कैंपेन की मखादा लाकलिबा नवेम्बर थागी अंगन बसरुक्तगी पोपी थारिबा मफमसिंगदा पाक्सन ऑपरेशन चथरगने ऑपरेशन असिगिदमुक्ता डिस्ट्रिक्ट खुदिमुता पुलिस पर्सन चामा थमलगने पोपी थादुना लाकलिबा मफमसिंग अदुबा मरु फुकना मंगहनरिबा फावबा पुलिस पर्सन सिंग लेंगदना मफमसिंग अदुदा लैगने अखनबा पुलिस पर्सन सिंग असिगिदमुक्ता डीजीपी दा पाउथाक पिखरे लोइना ऑपरेशन असिगिदमुक्ता लैगदुरबा पुलिस पर्सन सिंग दा एनएबी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीआरपीएफ अमदी असम राइफल्स की मियोइना सिंग मना मतेंग पांगनना बसु खंगनख्रे चीफ मिनिस्टर मखाताना हाई पोपी प्लांटेशन तौनबगिदमुक्ता उमंग पाक्सना कोकथोरकबा केमिकल ओइबा हार जामना सिनबा असिना मरम ओइरक लैपाक लैहौदा अकाइबा पीबदा नतना सिंगनिंखाइबना सिंगबा क्या थोखले अराइब मौंद सेल तानाबो खोनबदा मसागी खुलगी लैबाक लैहौ हौरकलिबा आंगांसिंगना मागता खल्ले खुनाई असिगी हौरकलिबा तुंगी जुम्बेरेट सिंग असिबो कानानाबगिदमक पोपी थारिबा सिंगबो मरु फंगना मुतनाबा लैगाकना वरेब लौरगने स्टेट कैबिनेट नसु ड्रग ललोनबा सिंग चेराक पिनबा ऑर्डिनेंस पास तौखिबा लैख्रे चिंगी खुलगी निंगथौसिंगनासु मसा मसागी खुलदा पोपी थाबदा अयाबा पिरोइदबने पोपी थाबगी मुहूर्ता हॉर्टिकल्चर की पोलमसिंग थाबा अमदे वही चथोक पुथोकपा पांबिसिंग थाबदा लेंगाकनासु पुंगिंग थौगतकने लायेंगबियु यादबदगी लैखिदबने ड्रग ओवरडोज ओइबदगी लायेंगबिनबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुखलकपा मसागी चही 13 रोम सुरबा नुपा मसा अमा कैजुअलिटी दा चंगहनदबदा नतना लायेंगबियु यादबदगी लैखिद्रे आइना कोन की प्रेसिडेंट आरके नीलिकांतना माराल सिखरे थौदोक अदु हौकिबा अक्टोबर 10 गी नुंथिल पुंग अमरोम तारकपा अदुवाइदा थोखिबने थौदोक अदुदा लैखिद्रबा नुपा मसा अदु ड्रग ओवरडोज ओइबदगी हारिबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अदुदा पुखलखिबने हॉस्पिटल अदुदा मथौ तरंबा सिक्योरिटी अमना हॉस्पिटल असिगे डॉक्टर अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी सैनिटाइज तौरी हाइरदुना कैजुअलिटी दा चंगलखिदबगा लोइनाना लायिंगबियु याखिदबने तुंगदा पंबै लेतबदगी पेशेंट अदु युमदा पुथरकलबा मतुंगदा इमुंग मनुंगदा एनजीओ अमदा पाउ पेखि अदुबो
NGO adugi staff sing adu khara thengtana lakpaga loinara anaba adu de hidak tharabasu kanba ngamdana Leikhidre haina makha tare Tipai mo kendragi MLA Dr. Saltolin Amo COVID-19 positive oire Tipai mo kendragi MLA Dr. Saltolin Amo COVID-19 test tawbada positive oibadagi mahag RIMS ki isolation water laying pathap sathakre aire mahak namit khani ki mamangdagi positive oirakpadagi home isolation tawduna lairakpadagi sor honbada awaba lairakpadagi ngarang RIMS ta admit tawkhibane mahak RIMS ki ICU watamma manake akhanaba ka amada laying pathap chathare haujuk pawgi oina mahaki hakchang khudong thinai oiba leite aire atopa yamna tanglu thokpa thokthok amadana sagul namiyoi ani chikpadagi leikan nakhre yamna tanglu thokpa thokthok amada ngarang sagul ban khanam bazar da lambida thadokpa sagul amana namiyoi ani chikpadagi soktuna leikan nakhre sagul aduna ngarang ayuk potchai leiba lakpa pakhang masa ama makuta chikpada natana kaubadagi soktuna miyamna leikan nakhe masigi tungda sagul asimakna khanam bazar da dukan phamba ayekpam ibotombi luwang chahim ramanga surabami asina lambi gi uang bada leiba Trau Club ki maningda padahudi aidok lingaida sikpadagi sokhe sagol adu mapam adugi miyamna tankhaikhre aire aroibada content sing asigi maroiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri punamak pathaga chari loinana channel asina tumda kanarabadi subscribe like and share tawba kawbi kanu punamak po amuka hanna thaga chari